wanditse muri Matayo ibice 4 no ku murongo no ku verse 18. Yego. Matayo isura 4 no ku verse 18. Aravuga ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona abavandimwe babiri, Simoni witwa Petero na Andreya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ngo nimunkurikire muzabagira abarobyi b'abantu. Nimunkurikire muzabagira abarobyi b'abantu. Amen. Amena. Muri Matayo kandi isura ya nyuma 28 no ku 19 yasagaruka mu majambo sanari ya mbere. Arababwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigisha, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mu byakozwe n'intumwa igice ca mbere no ku verse 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yego. Ndabihuza n'ijambo ryanditse muri Yohana isura 4 no kuri 29. Aravuga ngo nimuze murebe umuntu mbwiye ibyo nakoze byose. Yego. Murebe aho ari kwari Kristo. Natekereje ko tuganira hejuru yo kuroba abantu. Yo kuroba abantu. Yesu ahamagara Petero, niwe twavuzeho ejo. Yego. yamuhamagaranye umuhamagaro wumvikana cyane. Wumvikana nubwo wenda Petero atashotse bisobanukirwa kubera yuko yari imyuga itandukanye kabisa niyo yari arimo. Yaramuhamagaye ahita amusobanurira amubwira ngo nimunkurikire zobagira abarobyi b'abantu. Yego. Umuntu usanzwe uroba injanga kumubwira ngo azoroba abantu uje kuri ntibyumvikana. Yego nokuri. Kandi yari yasanze ngo bahe baroba umushundura urushenga, reka tuvuge dukoreshe urushenga. Bafite urushenga ko bararoba ni ibintu bamenyereye, baza barobera mu bwato, bakamena injanga mu bwato, bagatura gaterera urushundura rukazanira indi njanga nkeya cange nyinshi bagaterera mu bwato. Aramubwira ngo munkurikire. Donc nimureke ubwo bwato aho ngaho musige izo nshundura zanyu muze mbereke abo muja kuroba. Yego. Zoroba abantu. Abo bantu se tubarye bigende gute? Uratubwira ngo tuzaje kuroba abantu tubagire gute? Bumana mu byukuri ni ibintu nyine bumva. Baramukurikira ntibamusobanurije cyane. Kandi Petero ngo yarakundaga kuvuga cyane, ntakuri kuba ntaho byanditse yuko amusobanurije nk'ibyo nahoze nibaza byose. Yego. Baramukurikira. Bajanye igihe kirekire bukira Petero atarobye babantu. Ugaca Petero atarobye babantu. Umwaka ugashira Petero atararoba n'umuntu n'umwe. Umunsi umwe niho Yesu yabatumye ngo bagende baje kubwiriza. Baragenda bagarutse n'umunyamasengesho yabivuze, batangira kuza bavuga ngo twageze iyo tugera turavuga turabwiriza abantu, abadayimoni baraduhunga.
Yesu arababwira ati ntimwishimire ibyo, mwishimiye ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Muracyamunyumva? turumva. Okay. Yakatitse. Ninde wakatise? Umuyobozi? Ndabizi niba ari wowe wakatitse sinzi. Wari gusubiza. Wari ko wikiriza? Turakumva. Petero kumubwira ngo azoja kuroba abantu, yarazi icyo azobakoresha. Ariko bakomeje kujana, barakomeza bajana igihe kirekire. Yesu yabonye, Petero yabonye aho Yesu yakoze bya bitangaza byinshi byose. Barabanaga mu byo yakoraga byose, bari kumwe kabisa. Yego. Sasa bigera naho Yesu agaburira barya abantu 5,000. Petero yarabarebaga ariko nta bamare bose baragenda. Urumva karamubwira ngo azoba umurobyo w'abantu, na Yesu nawe akarabaroba yamara akabareka bakagenda. Sasa yarafite ibibazo byinshi mu byukuri. Aba bantu turobye bangana gutya, tukanabagaburira, bari bakwiriye nimba ari kubaroba ngo baze, bakagombye kuba batangiye kanisa bari benshi 5,000 by'abantu. Ngana ukuri. Yesu wose agasura kandi akabareka. Sasa Petero akwiriye kuba yarafite ikibazo mu mutwe ati si kwari mukumbira ngo nzoruba abantu, nzabaroba bakuriki. Yesu yigeze kumujana nawe, yigeze kumujana na Yakobo na Yohana bazamuka umusozi. Yesu abona, Petero abona aho Yesu ahindurirwa ubwiza. Yego. Biramunezeza. Murabizi niho yavugiye ngo nibareke bubake ibibanda 3, bubake amazu 3 bagumemo. Ya Yesu, yindi ya Musa, yindi ya Eliya. Yari yanezerewe, yari yabonye ubwiza atarigera abona mu buzima bwiwe. Ukuri. Yego. Urumva mu magambo makeya imyaka yagize ajana na Yesu, ibyo yamubonanye byose, Petero yarakwiye kuba yoshobora guhamagara abantu, kuroba abantu. Ariko kugeza ubwo ngubwo ntawe yagazaro. Yesu amaze kuzuka, niho yabatumye hariya muri kiriya gice twasomye 28. Arababwira ngo nimugende muhindura abantu mu mahanga yose kuba bigishwa banje. Noneho abatumaga bari bose, ntiyatumye Petero na Andereya bonyine, yanyo batuma bose. Kandi ubundi akababwira ngo uko data yantumye naje niko mbatumye. Yego. Mugende muhindura abantu ba mu mahanga yose. Nta muntu muvangura, nta muntu ntiyigeze ababwira ngo mugende muziga imvugo, yanyu ababwira ngo mugende mubwiriza abantu bo mu mahanga yose. Amen. Baragenda kandi ngo amare kubivuga gutyo, bigasimba bikaja mu byakozwe n'intumwa. Bagera mu byakozwe n'intumwa, Yesu amaze kujanwa mu ijuru, niho umwuka yabasezeranyije. Yarababwiye ngo mu gice cya mbere yarababwiye ngo bagenda bazotegereze kugeza igihe bazambikwa imbaraga. Yego. Urumva bari bagiranye iminsi bagendana, bari bagiranye iminsi abona ibyo bakora byose, ariko bivuga yuko nta mbaraga ndabona zo kubwiriza. Baramwemerera baragenda, barategereza, imbaraga ziramanuka. Ngo zimanuke, Petero arahaguruka arabwiriza. Yego. Aroba abantu. Imana ishimwe. Aroba abantu. Zatekereza mu by'ukuri kuba ngo wabwirije umunsi umwe hemera 3,000,
nukuri nimba yari mu ibarabara nimba yari yakoresheje igiterane kingana gute igiterane cy'umwanya mutoya ngo hihanye abantu habatijwe abantu ibihumbi bingana gutyo yari yabarobye kweli yari yabarobye rwose rwose. amen ndabihuza n'uyu mugore Yesu kandi yajanye yari kumwe na Petero n'abandi bigishwa biwe ngo yarakwiriye kunyura yarakwiriye kujigarira yavuye Yudeya nuko tuvuga imisozi yose twe tutazi ariko ni uko yova mu muhano umwe yova mu gace kamwe agiye mu kandi yego yibwira yuko akwiriye kunyura i Samariya bagere kwiriba abana fuzi bari basigaye inyuma bagere kwiriba aricara ngo yararushe hari nka saa sita ngo arushe ahicaye ngo haza umugore kuvoma washike aramuprovoka batangira kuganira ndamubwira hereza kutuzi hari kuzuba mu by'ukuri uwo mugore yarakwiriye kumuhereza amazi atamugoye ariko mu mutwe wiwe hazamwo ibintu by'inzigo aramubwira ati sikuru umuyuda ko mbaye mbona uri umuyuda naje ka umusamariyakazi ni gute utinyuze ko nsaba amazi yo kunywa yego ndatekereza yuko n'abantu baza bimana se ni bakeya bakora bene ibyo bintu kabisa ngo umuntu gusabye amazi yo kunywa kandi umubona arushe ngo uzukure inzigo y'imyaka myinshi itabareba bombi inzigo yabayeho bataravuka ariko umugore arayizana reka dutekereza yuko yari impamvu yo kugira ngo bagume baganire yego Yesu aramubwira ngo iyo wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi wariho ikaduha ngo dusobanukirwe impano y'Imana mu by'ukuri barakomeza baraganira kugeza igihe wa mugore yarusha aramubwira ati ese kudafite ikivomesho kandi rikaba rirerire ayo mazi urayakura hehe heza ayo mazi y'ubugingo dore ko hano uzaza kuvoma ari na kure cyane sinkagaruke yego nibwo Yesu yamubwiye ngo nagenda aje kuzana umugabo wiwe aramubwira ngo nta mugabo afite ati ibyo ngibyo uvugishije ukuri yego ni ukuri uvugishije ukuri nta wari ufite wagize batanu n'uwo ufite wa gatandatu nawe so wawe wa mugore arikanga ngo yikange bakomeza kuganira ariko ico ashaka kugeraho wa mugore ngo amare kumenya yuko Yesu ari Masiya niko yaramubwiye ngo menye yuko uri Masiya iyo baramuga ngo Masiya zose ngo niwe uzababwira byose Yesu aramubwira ati nije muyamuvuga yego wa mugore ngo asigataye ikibindi aho ngaho n'abigishwa bari bamaze kuhashika wasigataye ikibindi wariruka hamagara umuhana wose ntibaza batubwira umubare w'abantu baje hamagara umuhana wose ngo nibaze barebe umuntu wamubwiye muze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose yego urebe aho ari yo bari Kristo kandi Yesu yari amaze kumwibwira yuko ari we Masiya ariko aragenda arabivuga natekereje kuri uyu mugore ejo bundi iwe ntiyari yaragendanye na Yesu yari yarabonye ibitangazo Yesu yakoze nibwo bwa mbere bari bahuye yego ni ukuri kandi yari muri barya bigishwa bari bategereje Yerusalemu ngo bazohabwe imbaraga z'umwuka wera ariko mu mwanya wo guhumbya no guhumura yego yavuze ubutumwa ni ukuri yaragiye aroba abantu amen abo bantu abazanira Yesu arabazana ngo abashitse Yesu arabaganiriza ngo abamare baramwinginga ngo bagende baje iwabo kandi mu by'ukuri nibwo bwa mbere bari bahuye yego iri vugabutumwa ryo muri Samariya naryo
ubikurikiranye risa n'iritangajeho. Yesu yarazi yuko ari kumwe n'abanafunzi bose ko ari 12. Aba yarabagishije inama ati noneho tunyuze i Samariya mureke nitugerayo ndabatuma twama tubwiriza i Samariya tuze kuhava twahasize ubutumwa bwiza. Yego. Ariko ntiyabakoresheje ahitamo gukoresha umuntu w'umugore. Yego. Akoresha umugore n'umugore ntibanavuga yuko atarafite ingeso nziza. Akoresha umugore umwe yemeza umuhana wose. Nukuri. Noneho ndibaza ejo bundi ndetse ni gute twebwe tugize iminsi tugendana na Yesu imyaka myinshi tutari mu kubwiriza. Ninde twarobye? Ninde twarobeye? Ninde twazaniye Yesu? Eza nkunda kubabwira yuko imyaka y'ubuzima bwanje yose nyigize mu kanisa yose. Sinza nibuka n'iminsi noba narasivye yinga ni mikeya cyane. Kinamara kibaze ejo bundi mpande tekeze iby'uyu mugore yakoze. Yewe ninde nazanye? Ninde narobye? Ninde narobye? Kandi uyu mugore we ntiyanatumwe. Petero we yaratumwe baramuhamagara baramubwira ati uzaba umurobyi w'abantu. Bagere kuri 28 ya Matayo aramubwira ati mugende muhindura abantu b'amahanga yose. Ngo bagere mu byakozwe n'intumwa Yesu ngo aje kugendera ati mugende mutegereze imbaraga z'umwuka wera nizimara kubageraho muzaba abagabo kumpamya Yerusalemu n'ahandi hose n'ahandi. Uyu mugore we ni Yesu ntigeze amutuma teganije guhamagara biwanyu. Yaramubwiye gusa kuganuza n'umugabo wawe. Aramuhakanira yuko ntawe afite ikiganiro kirakomeza. Ariko amaze kumenya yuko ari Masiya. Amaze kubimenya yuko yahuye na Masiya. Yaragiye aje kubwira abantu. Amen. Aje kubwira umuhana wose. Muze murebe. Yego nukuri. Ubutumwa bworoshe cyane. Ubutumwa budasabye yuko yabanzaga gusoma muri Matayo cange muri Yohana ico nta na Bibiliya bari bafite. Nta mateka yasubiyemo yavuze amagambo yoroshe cyane yoroshe umuntu wese yovuga. Yego. Ariko tutaza tuvuga. Nukuri. Tutaza tuvuga kandi twarahuye Masiya. Yego. Twahuye nawe turatindanye tugiranye imyaka n'imyakura. Ariko ugasanga turi mu gutinda ku ibintu byoroshe cyane byoroshe kandi sinovuga ngo ntibyanditse. Urebye imbaraga turi mu gushira mu kuririmba mu nsengero. Imbaraga turi mu gushira mu gusirimba. Turamutse tuzivunje tukazivunja mu ivuga butumwa. Tuba tumaze guhindura benshi kuba abakiranutsi. Yego. Nico twatumwe gukora. Nico twahamagariwe gukora. Indirimbo kenshi na kenshi nzabona rimwe na rimwe no kwinezeza twenyine kwinezeza. Ariko ibihembo by'abakoreye Imana. Daniel yabibonye kera Yesu ataraza. Yabonye abantu bahembwa. Wabona bahinduriye abandi ko bakiranutsi ngo bahaye baka nk'inyenyeri. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Abantu bahinduriye abandi ko bakiranutsi. Abantu bazanye abandi kuri Yesu. Yego. Izi ndirimbo zose turi mu kuririmba. Kubona dutangaza haleluya nk'umunani cyarimo. Ibintu bishabihaye biza. Tukabyina ivumbi rigatumuka. Yego.
sinzi hari video umwe nabonye umwana hashinga amahene kamwikanisa. Isho duha ngo duhindura ibi bintu dukora cyane. Twibande kubyo tuzohemberwa. Twibande kubyo twatumwe gukora. Niki ninde tuzaza. Ninde tuzahemberwa. Yego. Ninde tuzarubukana, ninde uzatuma twaka nk'inyenyeri. Ninde twazaniye Yesu. Nimba uyu mugore wahuye na Yesu kumanywa mwisaha imwe baganiriye, sinzi ko ikiganiro cagize n'isaha yose, na urumva namaga imisi itari ngahe dushobora gusoma mu minota nk'icumi cyangwa itageze ku 10. Ikiganiro cyabo gikwiriye kuba kitaratinze. Yego. Ariko ngo amare kumenya yuko ari Masiya. Yesu yaramaze kumwibwira wenyine. Ariruka aja kuzana abantu. Barakomeje mu kiganiro bagikomeza baganira, yageza n'ahantu amubwira ati mwebwe muzamuvuga ngo dukwiye kuza tuza gusengera i Yerusalemu. Gusenga abantu bakwiye gusengera i Yerusalemu, natwe tukavuga ngo tuza dusengera hano. Yesu aravuga ati ibyo ngibyo murimo kwibesha. Murimo kwibesha. Abasenga data nyabyo bakwiye gusengera mu kuri no mu mwuka. Abaza basenga neza. Jawo ndo musepeza. Nakuriye mu basepeza kugeza mbaye umugabo. Nasanze tugira akarwara runaka muri sepeza. Twageze akarwara runaka abantu bataza bashaka gukuraho. Ko kubona abandi bose ari abanyabyaha ukuye twebwe. Ukibazo tese ico kintu kiba caje gutyo, aho kuja gushaka abandi banyabyaha. Ko turareba abandi bakejejwe, abandi bakristo tukababonamo yuko tudakwiye gusangira n'abameze. Yego. Abasenga data mu byukuri. Samadini tumusengeramo. Bibiliya nibyo dukora kabisa. Ico yadutumye gukora nukugenda kugashaka abanyabyaha barya bagikora byinshi cyane. Barya baza bagikora byinshi, bemerewe gukora ibintu ibyaha byose. Nibo dukwiye kuzadusha gushaka. Tuje kubashaka tubazanire Yesu. Tugende tubashake tubazanire Yesu. Kwebwe tugize imyaka n'imyaka twarahuye na Yesu, tuziranye nawe. Wena nubwo ntomenya isezerano ryake. Ariko kuba bikeye azi uyu mugore ntiyarazi byinshi. Ibyo uzi biraruta ibyuriya mugore inshuro ibihumbi. Yego nuko. Namwe niko bumeze. Wakwiriye kuba atarazi no gusenga. Urumva yaribereye mu buzima bwiwe ushingiye uko Bibiliya imwita. Yego. Ariko twebwe twaramumenye. Twataramanye na Yesu mu Gatanga. Twataramanye nawe mu yindi migi yose nagiye nyuramo. Iminsi yose ngize muri Etazini turabana nawe. Yego nuko. Ariko se ni bangahe nazanye? Zanibuka yuko arico natumwe gukora. Zanibuka yuko natumwe hamwe n'abandi bigishwa ba Yesu. Zanibuka yuko igihe bagenzi banje bazohembwa naje nkwiriye gutakwaho inyenyeri kimwe n'abandi. Yego. Uyu mugore yotubera icyitegererezo. Yotubera icyitegererezo mu byukuri.
nahoze ntekereza ukuntu Yesu yari kumwe na Petero, yari kumwe na Yohana, yari kumwe na Yakobo na Andereya, yari kumwe na Yuda n'abandi bigishwa bose. arabihorera reka gira ngo uyu mugore koresha uyu mugore ntiyamutumye reka muganirize hindura ubuzima bwiwe. wamara guhindurirwa ubuzima atereka naje nshaka uko mpindura ubw'abandi. Imana ishimwe. Twahinduriwe amateka, twahinduriwe, twarababariwe, twaracunguwe. twahawe novuga gute, hari umuririmbyi wavuze ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso y'uruzi rw'ubugingo rwoza umutima wanjye. Yego. Tubana n'uruzi ruza rutukoza buri gihe cyose. Twahinduriwe amateka kubwo kumenya Yesu Kristo. Niko nijoro twavuze twibuka Pawulo ibyo yavugaga ngo uyumvaga ari ubutunzi butagira akagero kumenya Yesu. Yego nuko. Uyu munsi wa none icyo Yesu yadusabye no kugenda tukabwira abandi nabo baza bakizwa. Ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kuja mu muriro. Niyo ndirimbo. Tugende ku misozi, tugende ku misozi, tuganiriza abandi twiriranwe mu isoko, tuganiriza abandi twiriranwe mu nzira, tubwira abandi tubana mu kazi, ariko tubabwira ibya Yesu. Yego. Tubabwira ibya Yesu. Imana ishimwe. batera amasiko mu by'ukuri. Sinzi uko babyita mu Kinyamurenge, bazabyita ngo no gucaranjinga muri kino gihugu. Reka nsabe mugira ishaka ryo kuvana abandi mu byaha. Hari indirimbo zivuga ngo ni jewe yaje ashaka no munyembabazi. Nimba yarashatse akambona naje nakagombye kugenda. Urumva Yesu yaranyuze Samariya aje gushaka uwo mugore. Iwe we yarabizi yuko bari buhure, yahanyuze azi impamvu imujanye. Yego. Ariko amaze kumubona uyu mugore yaremeye nawe akora ibyo yarakwiriye gukora. Yakoze ibyo wenda Yesu atamubwiye ati genda mbamagarira abantu umwana wanyu. Twebwe ko tubizi, twobwiye abandi nabo bakaza bagakizwa. Yego nukuri. Twogabanyije, simbabwira ngo tugabanye indirimbo nazo nziza, ariko tureke kuzishyira imbere cyane. Kandi icyo twatuye gukora aricyo cyerekana yuko turi abakozi b'Imana. Yego. ibitwerekana yuko turi abakozi Bibiliya ivuga ngo nuko tupwera imbuto abandi bashobora gusoroma. Tukaba n'abigishwa ba Yesu. Ninde twazanye, ninde turimo kubwira, ni irihe shaka tubwira ryo kuzanira abandi, tukuzaniye Yesu abandi ba. Irindi kosa tubwira rigoye cyane, rigoye mu by'ukuri, tuzatuvangura. Yego. kubera kutasobanukirwa n'agakiza twahawe. Yesu yaravuze ngo mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, mu moko yose, nta numwe. Ndebera kuri bano bantu duturanye muri kino gihugu, baje kudushaka muri Kivu iwacu. Yagaze ava hano nko muri Texas cyangwa akava hano muri Kentucky cyangwa akava nko muri DC, agasiga inzu yiwe nziza arimo. N'ubu ngubu barimo kubikora.
bari mu kubikora bakaja muri Nepal, bakabikora bakaja hehe, bakaja muri biriya bigo by'abayisilamu. Uyu munsi wa none ubu ndi muri conference y'ikanisa y'amatorero nyine y'ikominota turimo. Bahoze batubwira ngo bahinduye izina ry'ikanisa ryabo, ryitwaga ngo ni Christian Missionary Alliance. Bakuyeho iryo rya Christian Missionary, basiga gusa ngo bazitwa The Alliance, kugira ngo babone ingene binjira mu bihugu by'abayisilamu. Nitugenda twitwa abakristiane bazotumenya baduca imitwe vuba. Reka tugende twitwa The Alliance gusa, kugira ngo tubone ingene tugera ku bantu bose. Nuba abandi baracatuma abantu, twebwe ukuye no kuvuga gusa no kugenda twenyine. Turi no mu gutanga n'ifaranga ngo twohereze n'abagenda. Muri uku kwezi gushize nababwiye ko turi zakora akazi ko gusobanura Bibiliya. Mu kazi kacu haje utwana tw'udukobwa 4, twana tw'udukumi. Kamwe niko kari gashatswa, atundi twose 3 n'udukobwa tw'udukumi. Twaje kureba ibyo dukora, kubera yuko bahabigira kuzaja kuba ba missionnaire ku isi yose. Biteguye gutumwa ahantu, tukahoza tubabaza mwabana mwe ko murashaka abana b'abakobwa kandi ko murigira kuzaja kuba ba missionnaire. Ati tuzagenda. Byatangiye gute? Abandi ko barashaka uko baja kuvuga ubutumwa. Yego nukuri. Aho butumwa hose ariko baje kuvuga ubutumwa. Mana ishimwe. Twebwe turimo kwiranwa n'abantu badakijijwe. Abo ducuruzanya abacuruzi ubu nyine kubera ko tutakiri ruguru. Hari abari muri Kenya bari mu kurirwa bacuruzana n'abantu. Hari abari mu Rwanda bari mu kurirwa bacuruzanya n'abandi batarakizwa. Hari abari mu kuriranwa n'abandi hehe mu Bugande. Hari abandi bari mu turi mu kuriranwa n'abandi hano muri Etats-Unis. Nyamuneka tuvuga ubutumwa. Mana ishimwe. Nimba uyu mugore wamenye Yesu umunsi umwe, waganiriye na Yesu amasaha makeya, yarashoboye kumobiriza umuhanda wose ukaza ugakizwa. Yamara kandi kwa mu gitabo uko turatusiga tuzadusoma inkuru ukagira ngo none nawe yari kape Pahoro. Yego. Ari mu bantu bamobirije abantu batari bakeya. Ukuye Petero wamobirije wahamagaye abantu 3,000. Uyu mugore nawe ari mu bahamagaye abantu benshi igihe cya Yesu. Yego. Tubwira abantu baza bakizwe. Tubaganirize kandi ntiyakoresheje amajambo menshi. Hari uvuga ati njewe sinagiye ku ishuri sinize Bibiliya. Ntitubwiye yuko uyu mugore yabanje kuja kuri Bibiliya, ntaryo yagiyeho. Ntaho yabanje no kubisoma. Yapfuye guhura na Yesu gusa ngo amubwire ngo amuruhure mu mutima. Nukuri. Aragenda aje kwata muze mwiyumvire mwenyine, muze murebe umuntu ibyaje cyose, muze murebe ko yo bari wa Kristo. Mana ishimwe. Yesu abanura aho ngaho. Yego nukuri. Narashaka kubabwira ngo Yesu yoramuka adakoresheje Petero, ntakoresheje Andreya, ariko akagukoresha. Yego. Yoramuka ntakoreshe cyangwa ntakoreshe n'uwundi, uzaze wumva yuko nawe kuba mwarahuye gusa nawe uwundi muntu waze yakira agakiza. Mana ishimwe. Tureke kwisuzugura icyo twahamagariwe. Tureke kwisuzugura ibyo tuzi birahagije kugira ngo tuzane uwundi muntu kuri Yesu. Tureke kwisuzugura, tureke no kuza tugira ubwoba. Abanyabyaha bararushe mu by'ukuri. Tubimenye yuko bararushe. Kubaruhura n'akantu gatoya gusa.
ese aho wamenye iryo zina ryiza iryo jambo gusa mbese aho woba waramenye izina ryiza akakubaza ngo se ryande ukamubwira ngo ry'umukiza wawe ntibisabye amagambo menshi yohoramuka ntaryumve none ariko ejo agasubira akakubaza se hari ejo wambwiye gute nawe uze kubaza nimba uzi izina ryiza ry'umukiza wawe Imana ihimbazwe. tureke gushaka amajambo menshi ariko tumenye yuko kuba twarabatuwe kuba twarakijijwe kuba twarahawe ubugingo buhoraho birakagombye kuba byiza dushizemo imbaraga tugakura abandi mu busha tugahagarara tugahamagara abandi bareke kurimbuka Yego. dukoresha amagambo makeya tuzi dukoresha amagambo makeya yumvikana ariko tubabwire yuko twarabatuwe hari indirimbo tuzotuvuga ngo twarabatuwe rwose rwose umwami Yesu Kristo twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka cyo dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo turwana intambara twizeye. Iyo ndirimbo yonyine tuza turirimba twamara ntitubikore. Yego. Tubikore. Twarabatuwe tuza tukavuga ngo tuza twigisha ijambo ryiwe rizima. Twarabatuwe tubatura abandi. Twarabatuwe tubibwira abandi. Nibaza babona turi imbohore mu by'ukuri nabo bagaruke baza bakizwe umunsi wo guhembwa tuzatakwaho inyenyeri tuzatakwaho inyenyeri. Haleluya, haleluya. Kuba twarazanye umuntu, Haleluya. kuba twarazanye umuntu kuri Yesu. Nibibaho ngo wazanye babiri. Hari n'andi makosa menshi tuza dukora kubera ko tutabyigishijwe. Usomye inzandiko ikiya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ibindi bitabo byose Pawulo yagiye yandika yagaza avuga ngo bamusabire. Yego. Akavuga urumva Pawulo yari umunyamasengesho, yari umuvuga butumwa, yakoraga byose. Wa muntu wagasengera abarwayi bagahaguruka aho ngaho na utukoya watibusa yabwiriza yaramusengera akira. Yigeze kugera ku karwa inkuge yamenetse. Wagera ku karwa cyagihe imbaza inzoka yamwizingiyeho ngo areke kunkumura. Abantu bo kuri ako karwa ngo bamwakira neza. Umushefu wako karwa yari afite umuntu urwaye muri iwiwe. Ahora aramusengera. Yego. Ahita akira ngo amare gukira umuhana wose ako karwa kose kazana abarwayi bose bari bafite ngo Pawulo arabasengera. Akarwa kamenya Yesu. Yahoze atambuka ico yari mu nzira haje Roma. Imana himbazwe. Bakamwinginga ngo hagume. Ariko Bibiri zivuga ngo babahaye ibintu muribuka yuko bari bataye ibintu byose inyanja yari inkuge yari ubwato bwabo bwari bwamenetse. Baroga gusa barakira bose kubera yuko yari yabahanuriye ko bari bukire. Bari abantu kubera ineza Pawulo yakije abarwayi babo ngo bahereze ibintu byinshi bisimbura byagomba bataye batakaje. Hari ari kumwe n'izindi mfungwa zirenga 200. Yego. Pawulo nubwo yagaza kuri ibyo byose yakogaza yageraga ishaka ryo kuba yuko abandi bantu bakizwa bakirindwa ariko kandi banakizwa. Aho yageraga hose niyo bamushaga mu rukiko yaravugaga kugeza igihe bamubazaga bakamubaza urashaka kutubwira ko ushaka yuko natwe dukizwa, ushaka kutwemeza. Imana idufashe
tuzaze tubwiriza abandi bantu. Imana ishimwe. Yoba mutoya, yoba mwene wacu, yoba utari mwene wacu, Yego. ukoresha imvugo yoroheje ari kubwira uwundi muntu. Imana ishimwe. Ubwira uwundi muntu, tuzatubwira abandi bantu yuko twakijijwe, yuko twabatuwe. Bazoza babona twebwe tutarushe nkuko barushe. Bazoza batwibaza ati ese mwebwe ni gute mumeze, ni gute mwebwe, ni gute dutandukanye, ni gute wowe utagira inyota y'ibi, ni gute wowe utazujanyanaka. Nibabona imirimo yacu myiza, nibabona ingeso zacu nziza, bahimbaze Data wo mu ijuru. Imana duha umugisha. Imana yakoresheje uyu mudamu, koresha abadamu turi kumwe hano. Imana yakoresheje Petero, koresha abagabo turi kumwe hano. Amen. Amen. Imana itazirobanura ku butoni. Twigishe indaya ziri hano hanze. Yego. Yesu nkiyaje kuba king, Yesu nkiyaje kuba umusepeza baravuze ngo uyu mugore simuvugisha. Kandi akavuga ati ndasiga mutenzi tambuka. Ariko bari bemerewe kuba borde kuko uhura n'umuntu wese yo buri ukomeze kose ico bagamije no gukura mu byaha. Imana ishimwe. Imana idufashe tuzaza tubabazwa n'abarimbuka. Babazwe n'ahana. N'abarimbuka. Babwiriza nabo bakizwe. Baza basange Yesu. Abaruhure. Twebwe dushobora kuruhura umuntu ariko dufite uwo tubarangira. Kuvuga nko uyu mugore tukavuga ngo muze murebe, muze mwumve. Arabaza bazanwa. Reka ntanga urugero rumwe nabonye ndi mu Gatanga n'ikiri muto ariko nabonye bakaka babiri umwe abwira uwabo ngo naze baje umubwira uwabo. Wino tuje kwirwa ku mukutano, hari mukutano mu Gatanga iwacu. Mwaramubwira ati naze bashane baje gusenga. Ngo nibarangiza aramusa abantu. Nico yamubwiye, nico yamukweshe yamukururisha. Ngwino tugende barabakecuru babiri. Ngwino tujane niturangiza amatara narangira uraramutsa abantu. Urirwa hano wenyine wakuri. Aramwemerera. Barazi. Azanye uko munsi nari mpari nari mu giterane. Hari habwirije Mutanga. Yego. Ntagora yarahagarikiye. Ngo kera umubwiriza muvuga butumwa yagaza amara kubwiriza uwundi wahagarikiye agasubira mu miga kugira ngo abone uko ahamagara baze kwihana. Ntagora haguruka hayarira. Ananirwa kuhamagara bihana, abwira mugenzi wiwe ngo nakomeza hamagara. Mutanga arahamagara. Yego. Wa mukecuru yari. Abona yari yarangije Ntagora hayari. Aravuga ngo ikirijije naka. Akikwiriye kuba gihari. Umbiswa. Imana we. Araza arakizwa. Imana ishimwe. Tibisabye amagambo menshi mu byukuri. Sabye amagambo menshi. Niko twese twagiye dukizwa. Nta ijambo ryatuzanye kuri Yesu. Turakomera ubu natwe turabavuga butumwa. Nawe ryakuzanye wowe rwibuka ntiryari rikomeye. Abandi bantu. Yesu. Nari mvuze yuko Petero yahamagawe kuzaroba abantu. Yarabaroje igihe ciwe. Imana ishimwe. Ubwo byafashe igihe kirekire ariko yaje ahantu aroba umunsi umwe aroba amafi y'abantu. Aroba abantu kwe ibihumbi 3.
yesu twari tuvuze kandi yuko yakoresheje n'uyu mugore ari umuhana wose urakira. yego Imana yo mu ijuru dufashe guhindura amateka, guhindura imitekerereze. Tuzaza dusengera bagiye kuvuga ubutumwa, tuzaza tubohereza ifaranga bishobotse, tuzaza dutuma abantu bagende, ariko twumve yuko hakwiriye gukira abandi bantu bave mu byaha. Imana ishimwe. kandi abo tuza twiriranwa bishobotse, twumve yuko Imana yo tugira nk'uriya mugore. yego Hazana abantu uwo kugira ngo nawe wandikwe muri Bibiliya wo kwanga, oya ntawo byanga muri twese. ntawakwanga nuko. Ariko uyu mugore yandikiwe kubera yuko yakoze umurimo mwiza. Yaragiye ahamagara umuhana wose uraza urakizwa, baramwandika hano. Imana ishimwe. Nimubabwiye natwe natwe ejo tuzabwira uwundi muntu. Wenda ntituzandikwa muri iyi ngiyi, ariko tuzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. yego nuko. Imana iduha umugisha cyane. Amen. Kambasengera. Uwiteka Mana nyiri bantu bose, barya bose bagitegereje gukira, barya bose bataragerwaho n'ubutumwa, barya bose tuzatwiriranwa mu masoko, barya bose tuzatwiriranwa mu kazi, barya bose baza batureba bakatwibazaho. Mana bakeneye ubutumwa, bakeneye kuva mu byaha, bakeneye kugusanga, kandi ntibazobwiriza ntawabagezeho, ntawababwiye, kandi ntawe uzababwira, nta muntu wabatumwaho. Reka Mana tube impanda yawe, tukubera akanwa. Waravuze ngo kuko Imana yagutumye, kuko so yagutumye, niko natwe dutumye. Tugende mu bantu bose bo ku isi, tudakuyemo n'umwe. Uwo tuzaduhura yoba ari umunyamahanga dushobora gusa kubwira gusa, turamutse tuvuga imvugo imwe gusa, nawe tutavuga imvugo imwe tuzi gakeya gusa ko kubabwira. Mana tubabwire baze bakizwe, ejo tuzahurire nabo mu ijuru. Urakoze kuri aba bantu bose bagutaramiye kugira ngo bumve icyo ushaka kubabwira. Mana nahoze mbabwira yuko bakubera impanda, boba nk'uyu mugore, boba nka Petero, umunyamasengesho wadusengeye yavuze ngo tukaza tubyumva gusa, tuzadukora ibyaha. Duhereza ubutware bwo kukuvugira, duhereza imbaraga zo kukuvugira. Warazitanze, twebwe ntitukizitegereje, zaraje kandi ziturimo, ziri mu kuturirimbisha gusa, tukibagirwa yuko dukwiriye no kuvuga